Tigasat. Napalabas, inayayo ni Ariela ni Rocco, ano mabalin, saan na kuman asingiran daytoy iti utang na. Ngem impeteng ni Rocco ti panggedeng na. Nakunana apara iti negosyo na ti inutang ni Ariela kenkwana. Imbagamet ni Angeli iti inana anatiliwen ti amiga na nga agnagan iti Antonia. Isuan na kuna ni Ariela asarong karanda iti pagbaludan niya ayan na. Sinidir na ti amiga na ket nakabil na pay daytoy, gapo iti nalaos a pungtot na. Kalpasan dayta, napagnumuan da Rocco ken Ariela ti panangilakodan iti sanikwa a napanawam daydi Luisito, tapno mabingay iti husto. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa. Dakkel ti pamatik, asyak tinakainaganan ti kinabaknang anapanawan daydi Luisito. Siyak ti asawa na. Rumbeng langarod asyak tinakainaganan dagijay. Ariela, Ang pangsapulan ta ngayon iti papeles. agrubwat ka, Ariela. At napapananta. Ha? Sa dino? Ijay City Hall. Ijay Registry of Deeds and Assessor's Office. Inta kitang ti papeles ijay. Ha? O sige nga rod. Mabitlaeng taagrobwatak. Agawa, Mariela. Di ka nagpapintas. Saan na mabalin nga itantanta daytoy? Wen, mabitlaeng ka di. Sana ka makaruwar dito'y balay asaan anapintas. Iso nga urayan naklabiitan, Rocco. Nanalabang, sa dino tinapananda, mami? Ay, jak mo Ma'am Angelay. Sandamot ngayon baga no sa dino ti papananda. Napananda nga tamanan. Nagkuyog damot kini Sir Rukaw. Nagdardaras damot arimwar. Sapay agkaywara ti alikaman iti siledda. Noon, isimpakto no madamdam adagijay, ma'am. Si kakaditi ng kalkal kadagijay, nana? Ay, saan mo't Ni mamim tinangkalkal kadagijay. Jak mo ata kaslada sapsapulan da itay. Kaslada mapukpukaw asapsapulan da. Kalpasan niya, nagdardaras dan arimwar, akaslada kam kamaten da. Anya? Jak met nagdamdamagan, tamabuteng amabugkawan, ma'am. Ala, ingka nga rod agisimpan iti siled ni mami. Kalpasan na, iseram ti siled na, taamang ano da mapukaw ijay. Ang, sa bagay, no adaman bilang mapukaw, sika ti mapabasol, kasi kalaang mat ti sumsumrot iti siled da. Ay, saan ko nga ugali ti makibibiyang iti saan ko ako kwa, Ma'am Angelay. Ala, ingka nga rod agisimpan iti siled ni mami. Wun, ma'am! Oh, mami, naggapuan nyo? Naggapuan nyo, konak. Kanapay kasta ti Jaryo asim mangpet. Ada ka di problema? Napan ko sinuknalan ti papeles dagiti sanikwak. Kat, kumusta, mami? Adda problema, Angeli. Ha? Anya ti problema? Saan pa'y matgayam asyak tinakainaganan ti sanikwaday di Luisito? Anya? Nagtalekak matlakit din, asyak tinainagan kadagijay. Ngam ni pa'y matlagayam Luisito, tinakanagan kadagijay. Anya? Agam, nalakala ang dayta, iha. Nalakala nga iremedyo dayta. Mami, Adda ni Rocco amang tulong kanyak iti dayta. Naglawak anang ikaw. Saan ka no ani Madam Ariela tinakanagan iti saniko anapanawan day di asawa na? Ti kanupay lanatay nga asawa na ti akinagan iti papilays. Ay, ni Panyang. Ay, apay nga ta.
Hilaw! Hello, Lovely. Inton bigat. Umay ka dito ayan ni Sir Samuel, ah. Si Kapay lang timang bantay kan kuana. Adda pa panak. Kan nakapakada ti therapist na. Ha? Ayun apag isaw. Day off ko intong bigat panyang. Sige nga, Rod, Lovely. Ay mabit lang panyang. Adamanin nasagap ko adamag. Ha? Anya damag? May papanitisan ni ko panawan day di asawa ni Madam Ariela. Ay na, saan ka noan ni Madam Ariela tinainagan iti papilay Sana si... cellphone ti pangipaghami iti dayta, Lovely. Ah, Agsarita tanto no bigat. ay, sige nga raw. Okay, bye. Bye, panyang! Nagastos dayta, kunamsa. Ado nga mintirikititos iti dayta. Isa makagastos kay tidakalagatad para iti dayta, Ariela. Anya. No may talag mo kanyak, siya kung di makama mga sikaso iti papeles. Siya tagastos, kat daytan tulag pirman ti aramidam. Kuyugan ka, Rocco. Sana na masapol at mabandog ka laeng. Kaasi kamat. Siya klatan, Ariela. Sige. Makaamo ka nga rod, Rocco. Awanan ba intumat dahi jay nga Antonia? Tinakaw na ti kwartak. Ayop dahi jay. Alaala, bye-bye amon dayjay. Ura ag pungtot kay ti kastaunay. Sana na may subli ti kwartam. Oh, jak maliklikan ti agpungtot. Tunggal malagip ko ti inaramid dahi jay nga Antonia. Agsakit ti ulok no maipalagip ti inaramid na. Lipatan mo dayjay kunakmet. Tikit di papeles ti sanikwata ti panunutam. Di ka madanagan. Siya kung ti makaamoy ti magastos iti daytoy. Agyamanak, Rocco. Mami, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo? Di kay basta agtalag ka ni Mang Rocco, ta saan ang mapagtalkan day di a tao? Angeli, saan akasta ni Rocco? No kayat yo, siyak timang tulong kada kayo? Ha, Adda amok nga sitgan ang mabalin a pagpatulungan tayo iti dayta, mami. manen. Inton kwan, iskam manen day tangay bagbagam. Ha? Nadidigra akon, Angeli. Iso apang nga asim, saan mo nga ipasubo, ultimo ti sanikwak. Mami, Iso abay aman ni Rocco ti makaammo iti amin. Ta iso ti adda kwarta na ita. Iso ti makaammo iti magastos. sigurado kayo asan na kayo alokwan ni Mang Rocco? Ha, Kasanon? No iso ti panginaganan na kadagiti papeles, mami? saan na maaramid ni Rocco dayta? Di yun laam mo. Ni Mang Rocco pa iti kunayo? Saan ang mapagtalkan da a tao? Iso asya kun ti mang tulong kada kayo, mami. Saanen ni Rocco latan? Nga, mami, Di ka madanagan. Nomatay kaminton kan ni Rocco, si kanto timang tawid iti mapanawan mi akinabaknang. Ikarik day taken ka, Angeli. mami, Si bibiyag kami pa'y kan ni Rocco. Isungawan pa'y lati karbengam kadagiti kinabaknang ko. Di mo pa'y mabalin nga alaan ti tawid mo. Urayam amatay kami kan ni Rocco. Samun to alaan ti tawid mo kada kami, Angeli. Ay nawaw, kasta tinangag mo, Lablay. Wun malyaw, imbaga kun kinipanyang daytaw. Ay nawaw, no kasta. Ay nawaw, ay adda malagip ko Oh, anya dayta ang malagip mo malyaw. Adda malagip ka Anya nga ro dayta. basta adda malagip ka ay nawaw. Saan ni narumbang nga maamuam? Sikrito pa'y laing daytaw, ay nawaw. Sikrito may itiaw awir kwa ni Munray. Nagsaor ka meten malyaw. No agdamag ka kanyak, ibagak amain. Awan ti ilimod ka, ngamsi ka, pasikri-sikrit ka.
Ay, nawaw. Maburbur siya, anak nga main. Gapo iti dayta na ibagamnos biminda. Manyat pa ka burbur am ngay. Eh, basta. Secret niya raw. Basta dati pa ka burbur siya kay nawaw. Apa ya kas jay? Kasano di jay? Ay, nawaw. Sino nga ron niya? Sino ti ay nawaw? Basta! Basta! Naguguluhan talaga ako. Ay, nawaw! Kumusta ti plantasyon, Cleopatra? Ay nako, saruko. Dadakalan dagiti kabarbaro amula. Pwede na namang maapit yun. Kasta ka di. Ay oo. Malaking pera na naman no kaskasan no. Wen, Cleopatra. Umad-ado ti customer. Isama sapol mo't nga rod nga umado ti mula tayo. Ay oo Dapat lang saruko. Paano yan? Dapat lumaki din ang sahod ko Wen, di ka madanagan, Cleopatra. Talaga nga ingatok mo ti sweldo. Ay oo Kasi marami ang hirap at sakripisyo ko dyan. Saan basta-basta ang trabaho ko? Buhay ko ang nakadtaya dyan. Wen, amok day ta, Cleopatra. Di ka matanagan. To talaga nayunak mo ti omentum kanya. Agyamanak sa roko. Okay nga rod. Itulod na ko ni Patad, Cleopatra. Tagsubli ako ni Mansyon. O sige, mabitlaan. Tatawagin ko ang kabalyo ko sa roko. Anaya, apay no umay kamatsag paminsan bar. Ha? Ado ti mang sapsapul kan ka customer, friend. Anya? Apay, awan ka diti uray basit laawayam nga umay agkanta ijay. Uray mamidwawan no mamitlo lang iti makalawas. Iranam ti umay no tay awan trabaho iti kabigatan na. Ay na, kasla nalipatang paikit din ti agkanta, Flora. Imposible mo't daytan Alakit din, friend. Uray sagpaminsan lang. Damdamagan na kangamin ni boss kanyak. Ay na, kasla maikaw ako nga agkanta. Nabayagan ajak na usar ti boses ko. O di usaram manan. Ay na, da kayo latan. Ado nga ro di mang sapsapul kan ka. Kan uray ni Monre. Pandan mo kwa. Alabay tainton adawayami kini Monrey. Umay kamin to adwa ijay bar. Promise Wen, promise date na, Flora. Ay, nawaw. Manipod nagtrabaho ti anak ko, Flora. Kasla awanan, isem na ngagkanta. Impamay sana matanda atensyon na iti trabaho na ay nawaw. Talaga nga rod napatagan kan kwa na ti trabaho na no kasta tatamalyong. Wen nga rod ay nawaw. Ni Monri ati kayat naman ng tiagtrabaho ijay bar. Ngam saan mat amabalain, kapo iti operasyon na. Saan amabalin niya agkanta iti napaot ni Monri, tamapiktaran ti karabukob na, ay nawaw. Pang may siya, wenno duwala akanta itan. Ay, kasta nga rod timbaga ni Anaya, tata. Syakla ko manang, ay nawaw. Saan tay ay wanak ti boses ko, balasang ka. Ha? Ireserba. Tama nga no adan to tinapimpinta sa pagkantaak. Anya? Wen Flora, daytay sumikat, wen no lumatakak to iti hustaw. Ay nawaw. Unique nga minti boses ko, balasang ka. Nagpintas. Ay nawaw. Espesyal ko naman. O anja, Cleopatra. Nagatang ka di amin na produkto tayo? Na-dispose mo amin? Ay oo, sa roko. Talaga mapagtalkan. Kaya mapangnamnaman ka, Cleopatra. Pero... Pero... Anya, Cleopatra? Ano kasi, sa roko?
Inutang naman nila yung mga droga. Ah, Inutang nilang lahat. anya? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liwana dinggen ti tuloy tinobela tayo, anapolwan. Ti Gasat. Ti Gasat. Napalabas, ninamnaman ni Ariela ang makita na ti papeles ti Sanikwada iti lakasa day di Luisito. Ngem napaay laeng daytoy. Kinuyog nga rod ni Rocco daytoy iti mabalin a pagkakitaan da iti papeles. Ket naduktalan da anagan pay laeng ti asawa na tinakanagan iti papeles. Nakuna ni Rocco at tulungan na daytoy, tapno may panaganen kina Ariela dagiti sanikwa. Indayaw met ni Rocco ni Cleopatra, gapo iti kinagalante ti balasang nga aglako iti marihuana. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo, anapolwan. Ti Gasat. Talaga mapangnamnaman ka, Cleopatra. Saludo ka talaga ka. Ay, agyamanak sa Rocco. Pero, Oh, pero anya? may problema kasi sa Rocco. Anya dayta, Cleopatra? Inutang nila yung mga droga. Ah. Inutang nilang lahat, sir. Anya? Di mat imbagak asaan ang mabalinti utang, Cleopatra. Oo, pero wala akong nagawa sa Rocco. Nakuha na nila. Anya? Hindi bale. Mapagtalkan naman yung mga customer ko. Saan ang mabalin nga utangan dati produkto tayo, Cleopatra? Sa Rocco, inutang na nila. Wala na akong magagawa. Kaano nga rod nga agbayad na? Hindi naman matatagalan yun sa Rocco. Siguradum lang. Taado ti sana mapagtalkan a buyer itan, Cleopatra. Sapay dakkel agatad di mapaglakwan iti dayjay. Impautang mo amin? Isa lang kasi na tao yun sa Rocco. Anya? Pero huwag kang mag-alala. Mababayaran yun. Rumbang lang. Ta saan nga asi-asi agatad ti bayad dayjay? Sa Rocco? Si kati pagbayad at no saan da ang makabayad, Cleopatra? Ano? Ay, grabe pala talaga si Sir Rocco. Grabe ang kinamukhang pera niya. Minsan lang ako nagpautang. Grabe pala. Mukhang pera talaga. Hoy! Ay, mukhang pera! Ay, nako! Ano ka ba naman, baliko? Oo, nayakigtot daytan, Cleopatra. Ay, nako. Naunag sa ngamin ti pampanunutan. Anya pampanunutan maya? Ay, wala kang pakialam sa akin. Ha? Panawan na ditoy. Kasalungawan pakibiyangak. Asawa kanton. Ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi kita pagan-ano. Anya? Ulitin man timbagam, Cleopatra. Ay, naku. Huwag mo nga ron palakihin ang mga mata mo, Makaliplipat ka manin, Cleopatra. Baliko. Di nakpangnamnamahain ni Tiawan. Kabailak ti pumatay, Cleopatra. Atong tinapatay kaw, tapno ang mom. Ano? Ang mom, numano tinapatay kaw. Manaw, unam. Mano? Ay, saan ko ang mabilangin? Ano? Iso di nakpadpadasan, Cleopatra. Ulitag. Atong tinapatpatay kaw. Yak kaya't ti maluklukaw. Nawatam! Ay, oo, baliko. Siyak lang ti pakiasawam. Ha? Ay, Owen. Ay, sige, papasok na ako sa kwarto ko.
Abot ngan sa tiluka. Namatay iti imbagak kinkwana. Suray, Cleopatra. No kasapulan abot-budin ka. Aramidag. Tapno saan ka lang nga mapukaw iti biyagkaw. Apay akas ta tilangam asimang pal, sir Rukaw. Adda ka di parikaw, sir. Yalan na kitinalami is adanom. Ay, sir. Ang madda ka di parikaw, sir Rukaw. Oh. Ang mga no adda may tulong kaw. Anya ti parikot, sir. Nagapa kayo kaday kini Madam Ariela. Anya ti nagapaan niyaw. May papan ka di manen iti kwarta. Di kan sumanao. Mapan kakit din iti pangibabaunakken ka. Ha? Ay, sir Rukaw. Kumusta ti pagna ni Mang Rocco, Mami? Jak mo. Aglaladot asimangpet. Anya? Addan sa parikot. Damagan nyo tapno amoyo ti aramidan nyo. Jak nga rod makasarita iti nasayaat. Mabutengak. Amangan noong tanak. Kaya't kumot ti makitinulong, Mami. Ha? No manugot kayo, makitinulong ak amang ornos iti papeles ti sanikwata yo. Mapana kiti amok nga attorney. Inak agdamag no anya ti rumbang ama aramid. Ha? Sige. Makaamo ka, iha. Agdamag kalata. Ngam ni Rocco ti makaamo amang ipagna iti dayta. Papanantaya, Ma'am Angelay. Basta kuyogan na, tanay baglang ada para bitbit ti bag ko. Papananta nga raw, Ma'am Angelay. Mapantay ti ayan ni attorney. Anyat ko enta ijay ngay. At dala mapan ko damagan. May papantay to iti sanik ko anapanawan day di Tito Luisito. Kasta kaday. Ang aguray ka, Ma'am Angelay. Apay at ito ti awag mo iti sigod nga asawa ni Madam Ariela. Saan mo kadi nga ama? Talaga kadi akasta ti kinataom nanalabang? Ha? O siyosera ka talaga? Sigamit, Ma'am Angelay. Saan mo da? Saan man natila damdamagam? Mabalin? Sorry, Ma'am. No adda pa pananta aguli magkalaang. Saan atila damdamagam? Ay, no sa bali aklaang. Nabayagan a pinapanaw ka. Ay, nawaw. Mapanin ti tuglip ka. Dapay matlaw mauawag. Di mo't kayam lablay. Ay, nawaw. Hello, lablay. Pangimawag ka. Hello, Balyong. Maturog kan aya. Wen ko mga round. Mapanin ti tuglip ka. Mawag ka mat, lablay. Apay aya, hanyat ibagam. Ay na, urayan na amaturaw. Sanak pa'y ngamin amakaturog, Malyaw. Awan makaing misturyak. Agidan tanto na maturog no madamdama. Maturog tan tamasapa tamanan iti trabaho tan no bigatay na wow. Ay mabita ang Malyaw. Agsarsarita tapay. Ay nawaw. Rabiin, lablay. Ay, ato ti ipadamag ko kun ka, Malyaw. Ha? Apay, ada ka di ka barbaro adamag, lablay. Ay nawaw. Ado isungarod ako nak nga agistorya tapay. Ay nawaw. Anya nga iti ka barbaro nga ipadamag mau. Ala, agawa am tagistorya. Ay nawaw. Ay na, kaslag tugla pa bantan Malyaw. Ha? Ay nawaw. Ninton bigat santa na irabiain. Ay nawaw. Bitinun nagmadlablay. Anya day taya. Ibagamon Ay, ninton bigatan ta nalawlawag. Ay nawaw. Ay nasapa pay. Madamdama ka pa yung maturog lablay. Ay, ang kita tantulangan no bigat. Di mo't awan trabahong no bigat. Ha? Ay nawaw. Isikamat. Ipabigat mo pa ilaing mait. Ay nawaw. May mayat nga ming tagistorya. Numakit kitam iti personal ti kasaritam. Ha? Sige, ang kita tanto no bigat, Wine. Bye, good night. Lablay! Mabit lang! Lablay! Hilaw! Hilaw! Ay, nawaw. Talagang inidop nan. Heh! Loka na dyan, Lablay, ah. Linukag na. Kalpasan na. Bitin nakmat lang around.
Sayang. Jak na amuan ti baro at damag Ay nawaw. Ay nawaw. Ay, panyang, umayak Ay, ne, sumra ka, Amalyong. Ay nawaw. Agyaman Ay nawaw. Kasinsina milaeng kinilablay. Nagkita kayo? Wain, isong ay mayak. To may kudamagan no nagsarita kayon. Apay aya. Ay nawaw. Ado tinistorya na kanyak. Ne, may papanitian niya. May kadagiti sigod niya amo tay nawaw. Anya? Ay nawaw. Tangay close tamay. Okay lang mat siguro pagsaritaan ta dagiti sigod niya amo ta niya. Apay. Anyat imbaga nilablikan ka aya. Kwapan yang. Maipapanday to'y itisan ni kwa na panawan day di Sir Luisito ay nawaw. Anya? Kasla, pagrikrikyaran da ka na, dagiti papapilas. Yang ay, para itisan ni kwa na panawan day di Sir. Ay, amok daytan Malyong. Anya, ay nawaw. Naibagan nilablikan niyak ti may papan iti dayta. Ay nawaw. Talaga rumwarlat at kinarupat kwarta dagiti ataluan niya. Ay na, kasla di ka pala na irwam kadakwada. Sigo din akas jayda, saan aya? Wan matki di ay nawaw. Kwarta ti pag-apaan da, ti pag-iinagawan da. Wan nga raw. Kita imot lang agpaiso teramid dagiti atatawan niya ay nawaw. Kwarta nga men ti kapatgan kadakwada. Kwarta laeng ti pagtataod at ti ragsak da ay nawaw. Sana kas kada tayo marigrigat. Ano makapangantayon iti 3 times a day. Naragsak tayo na nawaw. Nang runa kwa. No, makikita tayo tay. Ay nawaw Ape adi mo ituloy ngay. No, kadwa tayo tay. Inspirasyon tayo iti biyag. Ay nawaw Kas kumakanyak. Kadwa ti anak ko. Wain. Kadwak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Ay nawaw. Ay katuan, dayta ti kapatkan, ti pamilya Malyong. Ay katuan pamilya kan na ay nawawaya. Sika talaga. Ala, umay ka man kit di tatulungan na kamang digos ka ni Sir Samuel. Aldawan, ituloy tanto tagsarita no madamdama. Ay nawawa. Ay, unayin aya nagpintas ni Panyang. Anya ti pagpagakon. Ay, sapay dandan ni naigalisin titilak. Ay, naimbag lagi din at nalapdak. Ay, nawaw, Cleopatra, may asawa to ba? Imawag ni Rocco, akana ka. Bakit daw? Sabtem ka naw iti ilay. Bakit nga raw? Ay, diyak mo Si kakit di ko matirumbag a pagdamagak. Ay naku, baka maniningil na yun. Apay, adda utang mo king kuwara. Ay wala, yung collection ang ibig kong sabihin. Ha? Ay, wala akong maibibigay na collection. Ay, ala! Ay, paano na ito? Anya taramiden ni Cleopatra iti dayta aguntaway. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapoluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga estasyon. Tigasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.